Maca sholawat apaan salah, maca kulhu, maca la ilaha illallah, maca istighfar apa salah, maca sholawat polan mancing apa maki mancing coba maki tojuk kibur tada yang kikir kok apa iya teh menajaja dalil tahu sau jauh Quran kabala pamari ngaji ke lu Quran apa selesai dia ada kabudi baru apa entah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim. Adzikir ka Allah saos mancing dipersilahkan, duduk boleh, tiduran juga ora popo. Ngiding ari ya Allah si adebu maca sholawat iya da iya kia apa mau nengkok ben sampian mancing mi orang lain saya belengat. Bahkan ngapa lagi yang harus dipaksakan dikatakan bid'ah parah apa bid'ah tapi bid'ah benih coba teh ari tepak ka bid'ah saya fokus makanya aja panggempang aja cah bid'ah deki saya bentah bid'ah ya sebanyak bid'ah marah mungkin caca bid'ah cuman kanjeng Nabi tak ada Avanza tak ada Innova teh saya beda onta benceren teh lala buang Innova aja nyari onta benceren boy malah tak jabok bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin antum lana salafun wa nahnu alaikum khalafun wa inna insyaallah bikum lahikun. Tantaritan ahli kufur untuk parina fujra selamat panjenengan sedaya. Tak usah kabatir teretan karo jadwal panjenengan ngadeun nika kapi hula nyosolah amba eka isa kapangki mahsyar kita akan bersama ka swarga Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu coba yuk sallallahu Allah sallallahu Allah sallallahu ala Muhammad sallallahu terak mencorong cahayana masorem dak bintang lainna terak mencorong cahayana paling ganteng salerana tada tong kele tada pentinganna ajunan Guste Kanjeng Nabina ya Nabi ya Nabi Allah ya Rasul ya Rasulullah ya Habib
Allah salawatullah ma bedah acara mulotena ongku umat saking dari cek pungana padeng esto padeng taresnana de ajunan Gusti Kanjeng Nabi ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Rasulullah ya Habib ya Habib Allah salawatullah ajunan sepaling muljana ajunan paling paratuna ajunan Nabi junjungan ajunan Nabi panutanna umat epon ngamponga kamuljaanna dunya akhirat sampai ka suwargana ya Nabi Allah ya Rasul salam ya Rasulullah ya Habib ya Habib Allah salawatullah amba aki ya Nabi abdina satajana umat epon ajunan sengireng lampana amba aki ya Nabi abdina satajana ku laku masar tempat kompolanna umat nyona syafaatul uzmana umat ngampunga aing talakena ya Nabi ya Nabi Allah ya Rasul Allah ya Habib salam alaika salawatullah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad kama sholawat sambian kalenger napa bengkak iem kali iem deki paling pendem sakandai ka Kanjeng Nabi le keceleng mulos ngari cerek pala
wong kuwen king mun deki malam guliti malaikat maut engkel cekel lah sampean kabeh. Ya Allah, paling cerik makhluk pangeran mun disebut asman Kanjeng Nabi pas tak maca sholawat ajri paling cerik. Yulang apa boleh mater tak nyampi itu mencabut nyabun. Penyaring mun perlu sampai kelenger dari nyaring. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Sadaqallahu maulana al-azim. Alhamdulillah. Cek bunga ongku cek seneng cek bunga taretan dan kula ben panjenengan ikasokanin Allah kangkui kita pangki along polong dengan majlis sebarokah. Sungguh ini merupakan anugerah besar dari Gusti Allah. Beni caman patot ben pantas esok koreh tapi wajib gula ben sampean asa kalangkong dek keajunan Allah ki iar kein bi Allah ki pamulja bi Allah epat dengakin ontong gula ben sampean bi Allah epat dengakin ceje gula ben sampean bi Allah ki paringin pada genteng iman ben Islam ma alhamdulillah. Buktena mulai kena ya Allah ki pada kompak maca Fatihah, ki pada kompak maca tahlil, ki pada kompak maca sholawat istighfar, ki pada tamamat micit pada jemper seneng along polong ngaji abareng sampai deki doa abareng paku abangga na Gusti Allah, paku abunga na Gusti Rasulullah, paku bunga seneng banget sepo guru-guru kita ahli kopur sampun paleman ke alam barzah nak foto nah becek bagus lakona aniat genteng aniat bagus ala ko becek ala ko saya alhamdulillah bilebih taretan guleban sampean samangkin tidak pernah berhenti dan tidak pernah bosan bentak toman nyurot darah apapun yang terjadi. Setiap tahun penares yang malam ya Nabi salam tak gelemare sokoran deng wahabi tak kerpak kaki kina saabenta kita tidak akan pernah berhenti ngarte paham tidak terus biarkan anjing-anjing menggonggong kita sebagai kafilah teruslah langkahkan kita dengan pasti kita menggapai dan mencapai tujuan hakiki. Alhamdulillah. Aduh rengamulot elang salah nah kaking ribudu. Lore ke dingakin bahender. Kanjeng Nabi ini ke benih makhluk dan badan ternyata. Khairul khalqi sayyidul anbiya wal mursalin. Kanjeng Nabi adalah satu-satunya makhluk Allah yang amat sangat ditunggu kehadirannya oleh seluruh isi alam jagat raya. Ketika detik-detik Kanjeng Nabi akan dilahirkan ke alam dunia, ya Allah, seluruh esena alam panikah menampakkan kebungaan dan kegembiraan luar biasa. Fahtazal arsyu taraba wastibsyara aras akencak teretan gerisan tan bunga polan ratona alam bedirabu
Wasdadal kursiyyu haibatan wa waqara. Ambuh sianya mah kursi tidak tinggal diam, sajan magege jan masoke. Bunga luar biasa. Wamtala'atis samawati anwara. Langit pun ikut bersukaria dan bergembira ria, memancarkan cahaya terangnya, mengiringi detik-detik lahirnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Wa dhajjatil malaikatu tahlila wa tamjida wa istighfara. Malaikat pun subhanallah rami kala ben tasbih tahmid ben takbir da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala, madengakin bunga senang sekaligus madengakin kamulyana Gusti Kanjeng Nabi, mengiringi lahirnya beliau kala ben takbir tahmid ben tahlil alhamdulillah. Satujuh esen alam pada bunga kapi karoset tong sebelenget serah iblis kimang iblis posang kepada katemor tak nemu bet-bet entak redus ngandus di budina panyelem katase kulung ben aing tase ben omba awat tuat ara awat tuat areng cereng iblis palang celaka kalir mun satia. Ada apa kelenger sihnya iblis. Sande ben anggotan bentan setan cuk kerucun to. Beden apa katua mi pas sampai nger kelenger sapanika. Aduh tang muso se paling raja ya datang palang mun setia lobar kapi oleh lalakon dedeki. Paham teritan? Makanya guleubeun sampian mabeda acara mauludun ngapanika. Pada hakikatnya semakin mabunga, macemper, maseneng ka Gusti Kanjeng Nabi, sekaligus tambah belenget ka iblis, tambah mesesa ka setan. Maka datang ring ka budingki, ring hulumpungan ben sekitara, ring pangaporan ben sekitara. Siapa saya seneng amolot berarti seneng ka Kanjeng Nabi. Siapa saya tak seneng amolot berarti dia kancana iblis wal setan. Ngiding. Kabala caneng kok kuah. Mau bersetak terima mau temui luar marin. Engkau letak koka kuasa teka budin. Paham iki? Apa guleban sampean maulud panika pada hakikatnya teretan mabeda acara tasyakuran ke Allah, mabeda acara sakalangkong ke Gusti Allah atas kebungaan yang telah diberikan Allah ke kita bersama. Napa kebungaan yang diberikan Allah? Lahir Gusti Kanjeng Nabi sekaligus diutusnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah lahir Kanjeng Nabi, barokah diutusnya Gusti Kanjeng Nabi. Guleubeun sampean tore tak sakalangkong ngadeureuh maka Allah. Kita bisa odi nang alam akhlakul karimah ngak panika. Kita bisa odi nang alam atong rontong akor rukun along polong ngak panika. Kita bisa odi nang alam ibadah ngak panika. Kita bisa odi nang alam keimanan dan keislaman semacam panika. Satu jeuna adalah buah manis jasa perjuangan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetimun umat manusia tak romasa tak pangrasa tidak menyambut gembira lahir dan diutusnya Gusti Kanjeng Nabi kengla dari bangka Athena. Marah pola bi ibn salabeun. Tepak monson masadeke. Gue lepas 5 tahun tapongkor bering ngirim SMS ke gue. Duh, mi tak makan tak mak ke. Lusuk karo molodan. Langsung bi gue bales. Siapapun Anda, silahkan tunjukkan batang hidungmu. Mun pacet lake nak foto nama aja nah kakek silahkan numpoh ke tampru. Engkau Muhammad Khairul Mufid bin Idris. Mun pacet kakek beni nak foto nama aja nah. Mun ke andi rasa bengal dalam Athena, bersiaplah di mana kau harus bisa bertemu. Aku akan datang. Wa matau wasakali. Apa? Inilah cara kita mengungkapkan kebahagiaan. Inilah cara kita mengagungkan Gusti Kanjeng Nabi. Inilah cara kita guluan sampean mabunga Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Semakon Allah. Makanya ale santri alumni cak kok takok make beda apa lo. Mayuh engko reher nih. Mering pangaporan tak bengal kirim ke Tampruh. Pekarya ke Lampin kita. Upah ngucak saya budi wah cek kereng sama kai. Pancen iya. Mun tak kereng tak numpo ya teh. Ya Allah, semakon guleubeun sampean menampakkan kegembiraan di ka Allah. Wal bi fadlillahi wa bi rahmatih
fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kul Muhammad, cebuaki Muhammad, kabele Muhammad, pada Pak Muhammad, kaum mataba endeng pelungpungan wabil khusus reng pangaporan bifadlillah wa birahmatih, sabab anugerah-anugerah Allah yang telah diberikan kebeun kapi, rahmat-rahmat Allah yang telah diberikan kebeun kapi, fabidzalika falyafrahu, marapat cengakin pungan. Inilah cara kita mengungkapkan kebahagiaan kita. Kalaban maos Al-Quran bersama, kalaban bersolawat bersama, kalaban istighfar bersama, kalaban tahlilan bersama, kalaban ngaji bersama, silaturahim, matengakin persaudaraan dan kebersamaan di antara kita sesama umat Muhammad. Inilah yang amat sangat diidamkan oleh Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Maka datanya akin ka orang saya tak soka kacaran kita amulut ngak perik. Apa nasa salah? Bulan baca Quran. Ayo. Kentro tahu apa lami beda deliling baca Quran tahun ni. Cek kora pedak. Baca solawat. Apaan salah? Baca kulhu, baca la ilaha illallah, baca istighfar. Apa salah? Baca solawat. Polan mancing. Apa maki mancing? Cek maki tonjuk hibur tadi yang kikir kok. Apa iya teh? Menajaja dalil tahu jauh Quran kabala pamari ngaji ke Quran apa selesai dia ada kabudi baru apa entah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyamah wa qu'uda wa ala junubihim. Adzikir ka Allah saos mancing dipersilahkan, duduk boleh, tiduran juga ora popo. Ngiding ari ya Allah si adebu maca sholawat iya da iya kia. Apa mun engko ben sampean mancing mi orang lain saya belengat. Bahkan ngapa lagi yang harus dipaksakan dikatakan bid'ah? Parah apa bid'ah? Tapi bid'ah benih coba teh. Ari tepak ke bid'ah saya fokus. Maka aja panggempang aja cah bid'ah. Deki saya bentah bid'ah dia sebanyak bid'ah. Marah mungkin caca bid'ah. Cuman Kanjeng Nabi tadi Avanza, tadi Innova teh. Saya beda onta benceren teh. Lala buang Innova aja nyari onta benceren heuy. Malai tak jabok bid'ah. Deu king ledri tade saya ka beunta. Lah kedung paksa deu rem saya tak pade. Ngececot. Iya mun tade saya alaben, mun bersa alaben ngak riah njeu pada share teh. Makanya jabun Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani qiyamun nas inda dzikra maulidi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bid'atun hasanah. Mun ekala dihukum asallah karena memang mancung asolawat ngak nikah paca tade zaman Kanjeng Nabi mi tade tak sempat. Zaman Kanjeng Nabi mikir perjuangan dalam Islam saya bisa dosa dalam Islam saya bisa berkembang. Dari saya pikir siang malam mun satya. Paham iki? Lambe tak sempat teh. Mikirin perang deje laut timur musyrikin benteng kafir leung sabarang kalir sampean papi mikir mah bade kompolan. Tak apa mate rombongan kabeh. Abarang terangan beui tore. Kaji dengan baik, pikir kalaban fokus. Situasi zaman Kanjeng Nabi tak pada ben satya. Kocak bid'ah tak apa-apa, bid'atun hasanah, bid'ah yang baik. Tapi apa yang kita lakukan betul-betul tidak ada yang keluar dari aturan syariat Allah. Mulai di Quran, sholawat, istighfar dan lain-lain, mancing toju, makidung tedungan, tidak keluar dari Al-Quran. Apa saya kapan tak boleh? Nikah boy. Jadi gula motor ngak panika benih masalah kok ceramah ini itu
ceramah tak usah resmi ngaku. Saya penting ngajarin bangsa daerah saya tak bulu-buri dari mari. Apa pada orang ini itu sampean pah tak tahu sabentah. Le setirek beule hindak rencaran bengal. Jadi mun bereng nih benih tentang masalah molotan, lah tak usah cacai, lah tekuk le era mari pah enter dia. Baciko. Terus ngejabun Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Wa hakamal ulama bisunniyatih. Bahkan ulamauna ahlus sunnah wal jamaah mengatakan benih bid'ah hasanah mancing maca salawat arya sunnat hukumah. Kenapa? Li'anna fiha idharan lil farah was surur, karena di dalam kita membaca acara salawat ngak panika berdiri madengakin kabungaan dan kebahagiaan kita atas lahir Kanjeng Nabi, atas diutusnya Gusti Kanjeng Nabi saing kegulaban sampean odi nang alam ibadah ngak panika nyamaring bunga benih pah malekok dol. Mun paloto jupah mancal sambil mancung ajri nyaman ring bunga. Apa boleh pacet bener niatan niat ngurmat Kanjeng Nabi, niat ngargai Kanjeng Nabi, marah mikir. Tinggi ay ngak gula datang pah mancung berempar henang kok minta kera mancung. Bupati datang mancung, gubernur datang mancung, presiden datang mancung. Kepada semua hadirin dimohon berdiri. Presiden memasuki ruang sidang, mancung kafe. Karo jeri. Kanjeng Nabi sapa? Khairul khalqi sayyidul anbiya wal mursalin. Mun epek ker pole ngormat mandiri fei mancung teh tada renjuk toju. Marah. Kepada sangsa kamera putih hormat kok glok patoju ada mana benta urusan mancing bentoju mi taring ngurmat mandiri heuy ka benta laben mi pareng ngamulot di tak nemu musuh pada remah lecek iya lah. Allahumma shalli ala Muhammad. Artinya bulah teretan apa ring uning ka panjenengan mak lay paham pon apa yang kita lakukan panika benar atau tidak. Malah tak gampang dipengaruhi oleh orang-orang lain. Malah tak gampang kita dicaci maki oleh orang lain. Malah tak gampang guleban sampean enyun liun ben orang lain. Yakinlah saudaraku apa yang kita lakukan itu semuanya adalah benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman pikir kamu ditoreh mabada maulotan kah nomor setong tocuna madengakin sokor karena abe papunga bi Allah kalaben lahir Kanjeng Nabi kalaben kautus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tujuan saya nomor 2 amolot pantona madengakin rasa estoh ben cinta kita ka Gusti Kanjeng Nabi. Gula satuju gula pacet atau le kabudi kele peringatan Maulid Nabi Muhammad. Alhamdulillah pah isabe tahatas. Iya. Tengah. Kalau nak foto kele kelero sakoni. Bah maulid sabak mertelok, sabak mertong jong bak jong. Mun mulot re sabak mertong, mun ber Kanjeng Nabi le sabak ada, maajah banget waru guru sabak budi kapi. Ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dari sahabat Hurairah, Abu Hurairah rawahul Bukhari. Alhamdulillah. Tak kira gelem sampurna iman maksa kemajir. Kecuali engkau sahabat yang terdepan saya paling tinggi, saya paling ngadek cuma Kanjeng Nabi, cintai aku melebihi yang lain. Jangan sampai kalah kecintanya kena potona, jangan sampai kalah cinta kering tuana, jangan sampai kalah kepada manusia siapapun. Engkau sahabat ada cuma Kanjeng Nabi, baru ajinya malam rasa hebat. Alhamdulillah. Iya teh. Paham iki? Yakinlah saudaraku, selama masih ada cinta di hati kita ke Kanjeng Nabi, besar harapan kita akan bersamanya sampai ke surgana Allah. Amin ya rabbal. Yusharul mar'u ma'aman ahabba. Kulaku di hari kiamat, orang sekian di rasa cinta kepada siapapun, dia akan bakal apolong ben orang saya kecintai. Kita cinta ke Kanjeng Nabi, yakin kita bakal apolong ben Kanjeng Nabi. Alhamdulillah.
Ya cuman tak cukup kena mulut tiket untuk mendapatkan cinta bisa apolong ben Kanjeng Nabi tak cukup teh. Muntero bisa apolong aku rakin lakon gula ben sampean berlakon Gusti Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Lah iya. Mun tukang landu ben camat tak kira polong je teh. Camat beli kantor tukang landu beli talon deh. Alhamdulillah. Muntro apolong apa akor lakonah demikian pula gulaban sampian wa min alamati hubbir rasul pertama al-iktida'u bihi wal isti'mal bi sunnati kita terus ikuti lampa-lampana Gusti Kanjeng Nabi kita terus hidupkan sunnah-sunnah rasul terus berusaha berjuang untuk itu insyaallah gulaban sampean akan mendapatkan tiket pertama menuju surga Allah alhamdulillah. Kanjeng Nabi sudah Nabi utusan Allah sudah maksum dijamin masuk surga ki apa salat siang malam teh tak rabereun kapi Kanjeng Nabi ting sampian kita jelas cek ke surga je emah ting nyele ting ngeresa tak beuh makana ontong ben minggu, ben bulan, ben tahun selalu beda pengajian ulama terus berjuang berusaha menggiring gula ben sampean malai tak lupa ke agama nah malai tak lupa ke Gusti Kanjeng Nabi nah setiap beda acara pakun ya Nabi salam pakun salawat ke Kanjeng Nabi agar kita jangan pernah lupa dan tetap sadar bahwa kamuljaan ben kafajrena gula ben sampean kuncinya adalah satu ngiring Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya seiring setong panikah tong ayo pakan sekan ibadana alhamdulillah alhamdulillah tak ngabesakina sokina punten soki tak soki padah retin tak retin padah genteng tak genteng padah saya penting ayo pakan sekan ibadah ada keajunan Allah alhamdulillah terutama ceceran salat fardu selema bektoh yang mun sempat tambahin benat sunat deh. Nomor 2 ayo termasuk tanda-tandana betul-betul gulban sampian andi rasa estoh cinta ke Kanjeng Nabi siang kalaban malam cek kelopain Al-Quranul Karim alhamdulillah tore terutama pok compok tretan compon gulban sampian tore cek paberit tore cek peteng celemutan tore cek pacurug cek karo biaya keramik genteng cek karo emas popolong tapi berikan cahaya rumah-rumah kita kalaban cahaya ibadah kalaban cahaya Al-Quran alhamdulillah nawiru manazilakum bisalah wa tilawatil Quran ayo tang umat jabun Kanjeng Nabi marah malai tak padah beni karo orang nasa tak padah sampai kelakonah tak oleh pada sampai karo manah tak oleh pada ben orang-orang kafir orang Yahudi tak oleh pada ben PKI ben komunis tak oleh pada ben Yahudi ben orang-orang Yahudi Nasrani kita adalah hamba Allah yang beriman kita adalah muslim mukmin nawiru manazilakum bisalah wa tilawatil Quran ayo berikan cahaya rumah-rumahmu kalau ben cahaya ibadah salat kalau ben cahaya Al-Quran alhamdulillah wala tatakhiduha kubura marah Roma si angon jurungon jijak kebaik kofuran dak ada mah kofuran pada banyak ada makai banyak orang tak ada orang hejeng ini nate ada makai tanya cinta kira hejeng je arwah kafir tak ada orang baca Quran tak ada alhamdulillah kama takhadzal yahud wan nasara perlakuan makai andi Roma tidak ada nilai ibadah di dalamnya kalau pada hoi berlakon yang Yahudi yang Nasrani jabun Kanjeng Nabi timur umat Islam sampai Romana ibadah tak ada ibadah dan badan pakro kentingan kecung berak timur dah tak tahu malam Jumat kadang lah kelenangan keng lebeng kah tapi mau dari Kanjeng tak ada cerita inung gunung wah sebenyang wah terasa kiki alhamdulillah termasuk tanda-tanda estoh jen cinta ke Kanjeng Nabi palebur mau salawat ke Gusti Kanjeng Nabi tina tak usah salawat ngaria mun lanceng geluh
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Muhammad lawadeun bektoh ngalak 10 ya toreh ngalak 20 ya toreh ngalak 50 ya toreh 100 ya toreh tergantung sampean. Saya penting jangan pernah lupakan untuk selalu bersolawat ke Gusti Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Kehadir ke acara maulid tengah ni kamu bakal mulai berkat, tak mulai semangat ibadah yang baru, tak mulai semangat baca Quran yang baru, tak mulai semangat baca solawat yang baru, berarti gagal hadir gulaban sampean ke pengajian. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo teritan. Insya Allah terakhir beni paham bu di terakhir ini ke acara maulid marin full marin. Ya Allah, palibur taubat iki, palibur taubat. Roniro Kanjeng Nabi, rengiring Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini katretan walaupun maksum pun yakin masuk surga. Satu jah kakorangan kacangkolangan Kanjeng Nabi, zahiran wa batinan. Sapa orang pun bi Allah. Tapi Kanjeng Nabi ki ngatel-tel ka Gusti Allah. Ki minta sabora ke Allah, ki atobat ke Gusti Allah. Paling sakoni benare 70 kalih. Sa minta sabora Kanjeng Nabi ke Allah. Padahal lamari sabora pin sakap Nabi Allah. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad tu sana beun salah na beun le sabora kapi diade beun sebudi. Alhamdulillah. Tapi Kanjeng Nabi ngatel-tel minta sapora ke Allah. Sepon yakin masuk surga ki ngani kan. Deureum mah kudu sampean sebungambung dia. Ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innaka la tukhlifu al-mi'ad. Alhamdulillah. Bacaan muda mulai lepak bekto-bekto na ibadah. Aden itu pun ada teh aden nomoreng teh cek habis tak pun aden nanti ibi teh lekasan dah iya jelah kala akal bahbila saca-caca mun ada teh aden nomoreng yang gule pasakole pamuntuk rebeni sero direng gendeng sero cerdas mula mare tibi dai sekoran nomoreng mare tak mare lah iya tak urus. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Sabun Kanjeng Nabi wallahi inni la astaghfirullah ta'ala fi kulli yaumin 70 marrah. Demi Allah sampai asompa Kanjeng Nabi. Engkau benare minta sapora ke Allah 70 kali benare paling sakoni jeung Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi teh. Apa boleh bus-tembus ngagulaban sampean panika. Mararapa. Mun pacet santak pangaterona tero tapangkiban Kanjeng Nabi tero Apollo ngabeun Kanjeng Nabi tero asar ngabeun Kanjeng Nabi kasarkan Gusti Allah. Tidak ada jalan lain kecuali ayo ponapah yang telah dicontohkan ben Kanjeng Nabi jekajeh toro alhamdulillah termasuk atau beteguleueun sampean siang malam dek keajunan Allah nika merupakan contoh dan teladanan yang baik dari Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Bentau sasengong seteh mung kerokeng urusan atobat. Ki sampean pah atobat ke Allah pah ngungseh ka buah pajudan demak. Mi nyaritan caolar. Pas tak kerabulenan nginep nang pujuk tampar berem. Mi nyari lapar anak ben bini na tak rayon kuring ajeri. Tina cokop mah romana heuy.
siang sambil lalakon si atani si adegeng. Yang penting target setiap selesai sholat farduh lemak bekto, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jangan pernah lupa untuk selalu minta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya Allah, matur makira matur teh. Ya Allah, abdi na kabulan ajunan. Oku aroma sapang rasa ya Allah banyak salah bentuk abdi na keajunan. Pasal rasanya pora sama Nabi bendanya ajunan ya Allah, nyona sapora ya Allah, nyona sapora ya Allah. Terus ngetel-tel ke Allah sampai panguncak aing socana. Nangis sampean ke Allah, mular sampean ke Allah, pabernyi sampean ke Allah. Hebat teh. Ya Allah, makin ngungse deki ngungse ka pajudan deki pakrote lungalak sedek sampean. Ya Allah, tangis pabernyi teretan sampian cek tak balik karo montani gagal supah nyerebi sampai ini jago corona aging sampian tegengan tak pajuh aduh aberai naing mata pokoknya tak genauku makin ngaleng sampian tak warja aja dulu mau aja lapat jeng Allahumma sholli ala Muhammad. Manter terus saking kabelasna Gusti Allah. Manter terus etolongin bi Allah dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni wa wafiqni amalan maqbula. Duh ya Allah Gusti Pangeranna abdi sateja ya Allah para kabulana ongku banyak salah bentuk sana ongku banyak kalau potana ya Allah nyona saporana. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan maqbula. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Asen nomor 2 insyaallah taretan niat becek niat bagus ben setuju sek kelako gulban sampean mulai Fatihana tahlil istighfar shalawat fin sakapina ka fokusan nang majlis saya barokah panikah saya pacat ini hati kangku mafunga banga sepode pak de pak alhamdulillah ampun yakin de pak jangan sampean urusan bi Allah masa apa Allah tak made pak arem kerem tak ada iya rakelu iya mau nerembek bentatang kekenceng angut lengot mau nerembek bi Allah nje teh innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sekecil apapun kebaikan yang kita perbuat akan dihargai mahal oleh Allah. Alhamdulillah. Ya Allah ada pak bunga banget wagu leban sampian samangken panikah. Alhamdulillah. Ya ahlal qabril gharib, ahli kubur, kebun malaikat sama dia pak kereman. Imun sampean kita percaya aja ada pak sosol TV desa minta rawat tuat ahli kubur sejauh di levelan bentuk poton
Nego. Ahluka ahdau ilaika hadhil hadiah. Engkau datang dan nak benih keng kerong kabaan, engkau keng iba kereman, ya beda paketan di keluarga na beun di leupeun di topoto nah wa pada cung-cung tanang ngeureng peureng maca Fatihah, tahlil, shalawat, istighfar, ben ngacina, ben sedekah, ben pinsa kapinna. Tapi niat keng mabunga beun, terwarin kerem ka cemper kabaan. Fakbalha, terima, ini adalah hadiah dari mereka. Alhamdulillah. Iya teh, apaan? Ya Allah, dari pungan ring ahli kufur mancal bengatuan gue leban sampean juhuju kapi pahadu'a ka Allah. Allah jazallahu anna khairal jaza. Mantarmu ke Gusti Allah siapa ring balesan kalaban balesan saya lebih bagus dari hungan teng kufur sampai itu akin kamangiran mantur sampian bi gula kapi searem kerem ka beungat wah ma ajeh bambaju jujuk tantretan peuleun foto mantur balesan kalaban balesan saya lebih bagus. Alhamdulillah barokah kirim nang guleubeun sampean segenteng panika taretan fayufsahu lahu fi qabri. Ring ahli kufur ya Allah oleh bonus besar dari Allah kufurnah palekeh pacemper paleber bi Allah tade saleko rak para tade sompek rak para tade copek rak para lekeh wa yunawwaru lahu fi bahkan pernah terak bi Gusti Allah si asal peteng terak iyoba bi Allah barokah doana potona leuleuh bentan teretana kuburna beungat wah kita iyoba bi Allah dijadikan raudhatun min riyadil jannah, dijadikan kuburan taman-taman surga yang amat sangat menyenangkan dan membahagiakan. Alhamdulillah barokahna doana seodi. Makanya toreh kabudi sekali kita bahagiakan banget wah ahli kubur ayo kabudi na cek pasos sapole teretan. Alhamdulillah daerah macarana tak masuk sabanget wah iya bagus lah kok na ambu cek ni benih recereuih saya kencengi beun sanyona tatang keji buambui cek larekepan jam-jam keur paker di noreng takoi ke beuah holan ruah niser cering meler rereng pangaporan teh sekun pakun. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah gentengah ring saataretan bisa keja along polong ngak panikah nikah sungguh amat sangat membahagiakan ke Gusti Kanjeng Nabi. Makanya teretan pantas ben patot guleubeun sampean cuka-cuaki bi Allah. Inilah keistimewaan umat Gusti Kanjeng Nabi. Sampai disanjung bi Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Keistimewaan umat Kanjeng Nabi pengajian. Oh pakun nyaman ya apa-apa pengajian make panas ayo. Iya. Si setengah tung sangunceng gula. Kayak Badrul Soleh lanil pun lanyeng-nyeng muih sorongat berngaramu nuri marara pikir make Jumatan mari kol berempon pon berangkat kiai suju ambu rafusen japon teleponan mula acaran mula nal nelpon kang kok talamare. Ya Allah alhamdulillah depak tepat waktu ini. Alhamdulillah pun tak telat gula akan terus berusaha untuk tidak terlambat. Anapa karena todus cerita todus mon telat yang cenguring pah telat depak kabekton ongke pagi tak dateng aduh sabar di memoari belum kecuali keng berde masalah rok ceden mungkin tidak masalah saya nggak keteaki nikah benih cuman kapenting naring pengaporan nikah benih kepentingan ring pelumpungan nikah kepentingan agama nikah kepentingan Rasul nikah kepentingan Allah saya membanggakan bunga Allah dan Rasulnya nikah latin nih pak ete mau tak ete ke urusan ngare ke ete ke apa sekarang kong MC Ustaz saya ini iya boleh iya kalau mau jadi noreng kalem ternyata ini meler kiri Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah karena pesan Kanjeng Nabi fattakullah wa la tu'dzu mautakum teruslah
pagenteng jaga katakutna gulbeun sampean dek ka ajun Allah wala tu'dzu mautakum sehingga cek sakit endeng mati na beun ka pieu ini kepesan Kanjeng Nabi artena gulbeun sampean tore andi kuli eneng teng kapola setojun samancenga samande remena seta ada tiyakina sosa seta ada yang salekoh seta ada tiyakina sake ateh kabeunga tua kita nang alam kubur termasuk ka Gusti Kanjeng ya Allah teretan muga-muga majelis barokah panikah jadi majelis si ongku-ongku jadi sangun gulbeun sampean paleman dek kaajunan Allah amin ya rabbal alamin la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur pateh papasten dari pangeranna pakun tetih tada burunganna ngiring taretan kaula sadayana pabanyak pa genteng sanguna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur cek kalopai ibadana jaga salanceng odina pabenya atofet de pangeranna paakor bentaretan pele tatang kenala ilaha illallah la ilaha illallah illallah Muhammadur orang sebecek pekus lakona koko seken istiqamah ibadana setena nyangu Islam imanna yakin suarke pamulianna la ilaha illallah illallah la ilaha illallah Muhammadur orang senakal ibadana banyak salah banyak tusana sengak mun mateh karekastana iseksahi narakana la ilaha illallah ya Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pesan terakhir dari Gusti Kanjeng Nabi untuk kita bersama, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Along polong bentretan bele tatangkeh senga ngas tete ngate cek sampai aroma sah bede tongkak bede deui ayo daripada ontong daripada fajrah daripada iman daripada Islam kita pada muljeunah pada cejeunah
pakorakor, pakundukun, pakompak, sampak, alhamdulillah. Hidup saling menghormati dan saling menghargai satu dengan yang lain. Mun karokeng piteuna soki bentak soki. Cek kebei gulagul. Arapah mun tak bener makereng soki mate ben soki na dia. Celaka ben soki na teh. Mun bener makereng tandi sehingga mi ontong sabab tetireng tandi makana dan badan itu uman dia tak pada dari Allah di kesenyataan inilah kenikmatan hidup kita, inilah keadilan Allah. Tiba-tiba ada saya genteng ngak gula bersih ambung ngak sampian nikah tak usah ke ereh pon-pon nikah tu uman dari Allah pon bersih soki bersih miskin mumpas soki kapi repot teh repot pakir kening soron je tak deti acara pengajian siapa saya sorong unceng siapa saya sorong kewe undangan pada gengsi kapi mumpas soki kapi dah iya kerajaan tok pak kiai kapi tak bajung kok siapa sengunceng je lagi kiai kapi iya jadi langak nikah teretan kita nikah memang hidup harus bekerja sama sesoki kotu kompak ben seta andi sabab muntak king kompak ben seta andi iya mate dengo dereng soki aja landu tibi pekol tibi tamen tibi sek-sek tibi kiba tibi enja bin kapina mate tak kira sempat ngakan enja makan ja Raja Anto mun pari soki paro masa kering tandi sing nguli si alandu si araos ruah kakek karo lenggeukeun sasoki iya kiai deh iya kiai cak Roma sadere komak lain karato pekelar alim hebat mun jemaah anda tak datang enje burung agule jeung sampean jemaah anda tak ada ongke kiai dung-gadung jeung assalamualaikum ceng tak beres makain. Jadi kesuksesan nikah adalah kesuksesan kita bersama. Cek sampai bersinyol menganyol, mun tak keng kandang kok, duda emak mi nyari titik kok. Nah, jadi lala kapi dah ia lama are, mulai dikiain na ustaz kapi, lada pelena. Sukses nikah adalah karena kita bersama, untuk kita bersama dan semuanya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidahu ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, inna natawassalu ilaika bi nabiyyikal mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Kafir 'anna adh-dhunuba wal awzar ya Allah ya Allah ya Allah wa ahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasir a'malina fil i'lani wal israr min al-qira'at wa tilawat wal adhkar wal awrat wal istighfar wa salawat wal baqiyatis salihat wa sadaqat wa jami'an wa il khairat min a'malina salihat fi hadzal majlisil mubarak. أوصل وبلغ ثواب ذلك يا الله هدية منا إلى حضرة نبينا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين والروحانيين وحملة العرش والكرسي والحافظة والكتبة صلوات الله وسلامه عليهم وإلى حضرة أولياء الصالحين والشهداء والعلماء العاملين رضي الله تعالى عنهم وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفرنا وشيخنا ومعلمينا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ومن انتسب إلينا وأهل بيوتنا وأولادنا وذرياتنا ومن أحسن محب إلينا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالفاتحة والدعاء والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رافع الدرجات يا دافع البليات يا غافر الذنوب والخطيئات يا مغفر السيئات يا مجيب الدعوات استجب دعاءنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم أصلح أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد واغفر لنا ولجميع من آمن بك يا رب العالمين بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa alihi washabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsira bi jahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang langkung nyoon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju tarik kampung kelestarian Riten kolonyon pangaporase saraja-rajaipun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.